Pangasinan mga kada panganan nyo. Masih mo akan memberi surat terima kasih. Offside. Our referee, Mr. Lawrence Legacy, J. Guerrero, and Leo Yata. Number 2. Yes. Hey! Scoreboard eh. Hindi na binagbal yan. Tabla, 2-all. 2-all. Harus bertengok. Lagi nagbal yan. Ayan, 4-2. Kadanglaan. Yes, another 2 points. Kadanglaan. 6-2. Kadanglaan. Yes. Ayan, 6-4 Kadanglaan. 6-4 Kadanglaan. Number 10, Bruno. That's number 6. Take the ball back up to the ball. Pass, take pass. Number 12. Number 12. Ayan, tabla. 6-all. 5 minutes and 45 sa the first quarter. Six all. Ayan, 6-all. 5 minutes and 16 sa the first quarter.
Number 4, remove the ball. That's number 6. Number 4, 3. Good. Remove ball by number 7. Number 7. That's number 10. Still again. Number 4, number 4 is the move. Silva, number 6, number 19, back. Win. Last 4 minutes and 5 seconds for the first quarter. Number 4, Yes. 2 points kadanglaan. 8-6. 8-6 kadanglaan. 8-6 kadanglaan. That's number 25, Martin. Back. Number 4, Ochoa. Another 2 points kadanglaan. 10-6. 10-6 kadanglaan. 3 minutes and 30 sa ating first quarter. Eugenia. 6-12 kadanglaan. 1-6. Number 24, Lucy Pinas. Di na gumanat si Ka. Eugenia, number 10. Di dagpas to daras. Di umuray ka. Lay, apa ulit tayong batom. Ayan, 8-12 kadanglaan. 2 minutes and 32 sa ating first quarter. Happy viewing to this big flag. Thank you for coming, man. And also happy viewing to Mr. Lucky and Cheta. Barangay Paratong. Hola. Mapena ay kuha kayo dito no, magbayad-bayad kayo. Galing the game po nada. Another 2 points kadanglaan. 8-14 in favor po to kadanglaan. Last 2 minutes sa the first quarter.
Number 2. Last next, and number 2. Silva. Last ball, shoot. Oh. Last ball. Ball by number 1. Or shot by number 11. Yes, another 1 point Kadanglaan. 17-8. 17-8 Kadanglaan. 1 minute and 25 sa ating first quarter. Three balls. 8-19 Kadanglaan. Neng! Shoot. Gusto. Kaanan. Satu. Awak boleh tengok second quarter, betul. Awak tengok second quarter. Mayang kalaan ba? Okay, back sa bawin. Mag-init, magpapasa. Yung may isa mapanay pa sa di kalaban. Ulan. Santi, Umarasinya. Dikembang kembali. Alas boleh dengan Sumatera Barat. Seno. Warning number 7. Delay the game. Push the ball. Allah. Number 15 Malaysia Portray. And also number Mr. Barry Hendrick. Take it answer. Stephen Malaysia. Aspek pass by Gano. Last 3 seconds. Last 3. Last 2.3 seconds. 0.3. 0.3 seconds.
Takbo na narita. Ala, i-delay na. Ayan, 19-8 in favor po kay Kadanglaan. End of the first quarter. Eleven 21, Kadanglaan. 7 minutes left sa ating second quarter. May labang barit sa edition. Ba't ito ka ba? Ano ba nagdat? Mga gatod. Magmalik pinagal-ala at kadayjo.
13-21. Kadanglaan. 5 minutes and 47 sa ating second quarter. Number 4, siya nila play. Number 4, Basta kanda kumaan si Jerwan. Official score, 21-14, 8-14, Kadanglaan. Number 34, Sego. Laseng Sekta. Happy namin pag gumana raw kayo. Sakit tulag garaw na may sa tabula. Mandi. Out of bounds. Kadanglaan. Sherman kedatangan bola. Pas number 25, Grace. Back to Sherman. Number 6. Last time. 21-13 in favor 40 Kadanglaan. Number 10. Go. Ayan, basket and a foul. 21-15 Kadanglaan.
plus 1 point. Batog, 16-21 kadanglaan. 3 minutes and 13 sa ating second quarter. Another 2 points kadanglaan. 23-16 kadanglaan. Relax sila ng buhat kung dito mga sigkaw. Sabay onat. Natatayag na mga parehas. Padang-pada nga mala. Ang mga mala. Sumurot ka. At kurang dala assist na niyo. Ala, sing-singgilin naman. Maagawang ka, sing-singgilin mo. Nakidag na. Ano yun? Number 6. Out of the way. Number 6 na na. Number 6 out of the game. Let's go to the point. Yes. Ayan, umaabot sila. 20-23, 3-point lead kadanglaan. 1 minute and 36 sa ating second quarter. Dumaras. At kapay buwati dagdadak pulga dyan.
Wala, may sa labauton. 22-23 kadanglaan. Orang terbantung kebetulan. Nomor 2 kurang Last 42 seconds. Pas mati. Mati memakannya. Malakas mati. Limot tumaray agkat jayngan. Mati. Berhenti di situ. Nomor 2. Wardan. Serrano. Last 20 seconds. Lapat tengah ni. Ano di na pala ako ipasa. Nag-predict ko ito. Wow, may change table. 23-24. Batog. 23-24. Batog. Hindi na maimpasa ganun kasi. Because score 23-24. One lead. Bantung. Walang malas na pa, hindi naman masuk. Nag-preview niya agad yatin ito di na mo ipas isaksak na mo. Pakulay. Hindi ka may updating gusto na. Marikata. Management kayo pala. Kaya punya pagkain na problema yung mga. Doon na reklamo siya, hindi kumami sa lupa yung magaya mo ang timing ko ikapan. Makina tayo sa iwa. Hindi na sigurang. Last 23-26. Batog. 7 minutes left. Third quarter. Bantu. Number 11. Number 11 for me.
Banting. Ayan. 26-25, 1 point lead, Baltog. Change play ball. 26-27, 1 point lead. Kadanglaan. 6 minutes left. Upset, Bibi. Sayang. Number 11 for three. Basket. Change play ball. 28-27, 1 point lead, Tog. Yes, sir. 27-29, Batog. 5 minutes and 30 sa ating third quarter. Sabi ng isa. Ayun. 27-31, Batog. 5 minutes left sa ating third quarter. Qualified. Pa rin. Patilig batan na. Hindi na pala pinana. Nagaduklos bunta. Nagbamayat ko marigi dyan. Yun. (33-27). Batog, 3 minutes and 42 sa ating third quarter. Hindi na makasip ka lang yan. Galing, again, kung na naman nagbayad kayo at kayo na. Number 11.
Last set. Number 23. And also to Mr. Dexter Pereira from Barangay Patong. Hawaiano. Ayan, 27-35, Batog. 2 minutes and 55 sa ating third quarter. Last set. Let's go. Nagtukot daw. Wow. Dito ka. Pasa mo na. Last 2 minutes left sa ating third quarter. 39-37 in favor po Ikibatong. Last 2 minutes. Napang kumuregan yung pasa na. Yes, ganda ng pass. 31-37, 6-point lead, Batog. 1 minute and 45 sa ating third quarter. Naipasan gay. Number 3, for the count. Last 11 seconds. Baro. Aray! Yeah. 33-37. Ayan, 33-37, Batog. 1 minute 15 seconds sa ating third quarter. So, 37-33. And also improving from Honolulu, Hawaii, Mr. Dexter Pereira from Barangay Patong. Thank you for coming, sir. By Leandino. Dexter Pereira. Last 1 minute 15 seconds for the third quarter. Wala, ganda ni Malpaso, kakabsat. Number 39-33. Last 1 minute. Batog, last 55 seconds sa ating third quarter. 15 shoot. May pasa. Foul. Second personal foul. Then foul on the ball. Yung pasa
Number 12. Just 25 seconds. 41-33, Batog. Number 15. In the left. 35-41, Batog. Last 8 seconds left. Third quarter. Nipis na yun. 35-43 in favor po ni Batog. Run to the building. For the last one. Isang lago. Mapanda madamdaman dito. Natayan na kita. Number 79. Basta nataka 25 bitin. Manipot may patay mo nga tan. Simula tigil na bitin lang tasyok na. That's it. That's five. Dito eh. Wada dito eh. 15 shoot. Ala. That's it. Go! Number 4 again. Pinakakas talaga. Number 34. Kumana ang mga ag-center day Jess. Ito'y abaro. Ang mulaw na ito. Number Masan di turuwar at agtipon sila ng punto. Higit na. Gumangganat kay mo ano. Babaradago, kaya di mo J10 din na pala kinida pagod mo isok tuhay sa'yo kakas jay. Dos. Wala daw.
pasang na kumani ng boto tatlo na panding. Lagpas tukat na 7. Wala. 7. Apo. Mukmuk wata. Kapalib-libre kami dyan sa 7. Ne, 11. Thank you so much, balik pa yan, Mr. Barret. Round of applause, 5 minutes and 21 seconds. 43, 36, 73. Tatlo. Taray, baba. Bawal ng pagkulit. Bawal. Last 5 minutes, 11 seconds. Not for the complete. Katimira katimaray mo namin. Hindi naman inuuray. Wow. Sarap-sarap mo. Assist, assist.
points kadangla na may baga na DJ Juan. Foul number 1. Last 3 minutes and 37 seconds. 3 minutes, 37 seconds. Last 10. 13 pagpasaan. Number 4. Aray! Unse! Number 10. Sendo. Number 25. Pasang dito, correct. Number 11. Tira. Zero. Pagsut, pagmat ko din di kuman. Bakso Jack Lothar. Ayan, 45-36 in favor po iti Batog. Last 2 minutes and 39 sa ating last quarter. (45-39) in favor po iti Batog. 3 points Batog. 39-47 Batog. Nasa Time remaining last 2 minutes and 8 seconds for the last one. 47-39. Lead lead. Batu. Back to the ball. Kuana ito yung tipinang lift na makasya. Iwon. Last 2 minutes. Pik-pik sa tunog ko. Last one. Nag-shoot na ka na. Nakapasot. Sayang dagi dyan, agado. Sabi dyan. For 3. Number 4. Last 10 to shoot. From that. Last 1 point, Batog, 39-48 in favor po. Batog, 1 minute and 39 sa ating last quarter. 1 point, Batog. Last 1 minute and 9 seconds. Number 23. 3 points.
Kadanglaan. 49-42. Batog. Itoy. Taray. Yan, umahabol ang Kadanglaan. 49-44. Batog. 1 minute and 12 seconds sa ating last quarter. Kapit sa aking laban. Mahuli. Oh, traveling yun. Tol, Corel. La Puesto. Tol, nagkapsut. Wala kuman. Oo, napanday din nakapimpindas laban ba? Wala. Suspense na lang. Wala kat walang nuka lamang. Last 50 seconds. Kasi ito nung na-show. Kaya po. May nanaban. Pintasan ba? 49-44. Strategy traveling saan? Talpas eh. Nakikita mo ang balong. Nakuha mga permit. Nag-wins. Last 49 seconds. Ito kumarabano na batog. Basit oras sa anan. Pili na lang pa rin dyan. Hindi ba? Nag-free throw lang pa na. Last 41 seconds. It is better kanana mo. Yun. Paano na alam mo. Hindi ulit ako na ulit. Basta may gaman na. Iya sinig na nagpa-coordinate na. Ang gabas ko. 44-51, Batog. Last 35 seconds sa ating last quarter. Last 15 seconds.
Last 28. Toy na 3 points. Nakapsulat pa. Number 2. Ayan. Ganun na lang tuloy. 15. Double. Last 5. Last 5 cents. Red flag. Last 5 seconds. 51-44. Batog. Ayan, congratulations, Batog. Alright, number 11. Penalty. Leako. Legomes. Gagawin na laki. Lamang ah. Ayan, malapit din ang Tayo. Balik. Ayan, congratulations, Batog. Number 6.